Buat. Nunggu Sri Devi, Bu ya? Ya. Iya. Bentar lagi Sri Devi nyampe. Ayo minum. Ayo ada siko. Nah, yes. Keluarganya semua ini. Iya, keluarga besar Sri Devi. Ini omanya gede. Oma. Gedenya ini Gede. tantenya. Guys, nungguin siapa nih adik-adik? Devi dong. Sedepi nak kemana hari ini? Ke desa Kempang, tahun pandeminya. Oh, iya. Yang tinggi-tinggi nanti terlalu ya? Nenek Devi semua. Aku yang punya. Oh, punya. Nih Mamang apa siapa Sedepi nih? Kakeknya. Oh, kakek. Ini gedenya, gede ujung. Ini gede. Oh, gede ujung Sedepi ya? Itu kakeknya. Bukan ini gede juga. Oh, ini gede juga. Oh, keluarga besar. Gedenya nih. Ayo Sri Devi hari ini ziarah kubur ya? Iya, ziarah kubur. Oh, sudah Si datang. anak tuh anakku. Oleh si anak bapak. Anak kandung. Anak kandung. Oh, berarti kakek Sri Devi. Kakek Sri Devi. Oh, iya. Ini lah sudah wawancara lah dulu. Iya, men bahasa sini ini gede ya? Kakek ya? Kakek Sri Devi. Iya. Kalau kami saudara dari kakek Sri Devi yang bungsu. Ini ada Bungsu. aku kecil sekali ini. Oh, bungsu. Mungkin ini nantinya jadi artis juga. Oh ya, yang lagi solawat ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan selamat datang kepada kami Timothy datang di kediaman kakeknya atau gedenya ya menuju ziarah ke langsung langsung jalan ya. Ayo terima kasih kepada masyarakat mengiringi Sri Devi ya alon-alon itu bang ya ya oke kita langsung ziarah ke makam kakeknya Sri Devi. Tolong ya ada kelas ya. Summa al-Fatihah ila ahlil kubur minal muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Khususan ila armahum Ali Usuf bin Abdul Wahab kulluhum sayyidun lahumul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasaati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wal jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila almarhum Ali Usuk bin Abdul Wahab birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma firlaha warhamha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa firlana wa lahum wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, nas'aluka ya Allah salamatan wa sihhatan wa kuatan wa taufiq wa hidayah wa ma'unatan wa sabran ala keponakan kami ya Allah Sri Devi bin David dan keluarga besarnya yang ada di Pelempang ini ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Namanya, banyu. Nah ini Pak. Ini kepang. Seri kemarin. Iya. Ayo.